ko kāti huarapa toku hapu, ko pakinoi hapa toku tupuna. He tau hou mō Lisa Marie Murch me Te Pāti Māori ki Te Tai Tonga. I have just been selected as the Te Tai Tonga representative for Te Pāti Māori. Nō tēnei marama i tū te tukanga kōwhiri me te pōtia i purangi ki tētahi hui o Te Pāti Māori. Nō muri mai i puta te whakatau, ko Lisa Marie Murch te kaitono toa mō tēnei rohe pōti. Hei tāna, ko tōna whānau ngā kaiwhakaawe kia whai i tēnei ara. Both my partner and I, we work for government departments and we come home every day and we discuss what's happening in politics and what's happening in the world. I'm a mum of 7 children. They're my reason why, because we want a future that's going to support them, that's going to give them the opportunities that they are going to need, but they should also be allowed to be them and celebrate who they are as Māori. I nohoa Murch ki te poari o te rūroa mō ngā tau e whitu. I whai wāhi ia ki te kōkiri whakamua i te tiriti o Waitangi i ngā kura puta noa i Aotearoa. E tonu ana ia ki te kawe whakamua i taua kaupapa i te wā e neke ana te kāwanatanga ki te whakaiti i ngā herenga tiriti i roto i te mātauranga. We are Te Tiriti. It is hugely important. I would like to see all the legislation around Te Tiriti or Waitangi reversed. It needs to be acknowledged, okay? And when Te Tiriti is acknowledged, everything works really well. Also around what I'm hearing from our whānau is the removal of that from the curriculum is a huge issue, and it's creating uncertainty in our kura and our schools. That's one of my focuses. Mā tana tū mo Te Tai Tonga, e noho ai a Murch ki te rārangi Pōti Māori. Me whakatau ngā uri Māori putanoa i Aotearoa, me nā ka rēhita ki te rārangi Pōti Māori, ki te rārangi Pōti whānui rānei, i mua i te rāpare, te ono o akuhata, 2026. Hora Kairangi Nicholas, Tahu News.